Rabua kiaba intu kotokale semo ya mama kan mo kali ko saba chikansa zen bono mo ko to merede na tua mete na intu na botuma na ndo tote before Bienvenue sana mheshimiwa Duke kwa niaba ya familia yomochi omoturi na abana ba minto bonsi bako ba guided na my brother Rogers na my brother na my brother Obegi. God is good and all the time. Biamono mongeli deke ya monga kenga kankaranse talibo jasa mali dane ngorupanga mosoti Dennis Jose Mburembe igondo muraibu abasa Cross County ya Kisii under the governor Paul Simbarati. Omweshimiwa Rogers no musike Jose no Mosani o governor Simba na inde kuruali Kisii ne supporter ya Esani muna momanyete uchumi erembe omo sike Rogers na konyete sana abantu baito ba Kisii ase chibi company chiri cyabo babaite chiganza ao uboni mo sekene e familia ya mutulite konyete abantu baito ba port Kisii na Nyamira abane no barema biamono sana na kikiagerera gavana Ntoma oyorete deputy party leader ODM na andoro omurwanereri bwo mugusi omosike Simbarati igante biniche igando mora yaye na ndentebe porase family no aramo talibo boy go kornale gocha kurwaria na umera basike bali siko gali bante biga na mutago te bisimba bwatera ni Nyamira ngori to gasabete chikoni na manene chikoni asabete igomo nte binga kore na Kisii nte bisimba bwatera ni Kisii na Nyamira eli Kisii na Nyamira beye ma Yesu kibosio biamono sana mangana ya igwekanire eliomo le mheshimiwa Duke aje kirango gusabiranda maburi omweshimiwa yo Duke na sabasimba maburi amoretere gaiga Nyamira gasi bidile graje tukozura ofisi ya ODM mogwanja Duke asikema gake gonda kwane ngana bwata chama maburi Duke nali bagabana nchi batebire eliomo eli abantu baminto omogusia tebete nga makweli mauya uyetimo kiaraka urabuke ngombo tako nyama ikongo omogusia tebete nga makweli atora minto mbusurasi meka mchaweli gesangio. Mimi nataka kuwashukuru wale wote ambao wametoka tapaka mbali kuja kupatia hii familia pole. Mungu awabariki mnaporudi, mwenye maji safi na mfike salama salami. La mwisho, kwa niaba ya Kisii County Government na Deputy Party Leader Mheshimiwa Governor Simbarati amesema kazi yake sasa ni kuunganisha na kukaa na Mheshimiwa William Ruto kwa sababu ya post-based government, kuunganisha watu wetu. That's why as from Wednesday Mheshimiwa Governor amekuwa Nyanza akitembea na rais na naibu wa rais kuhakikisha ya kwamba wameleta umoja na kuleta watu wetu wa Kenya kwa jumla, kuhakikisha ya kwamba hatuna sasa mambo ya ukabila, ni maendeleo peke yake.